Amogela dikgang tsa Lesedi television tse di go kopanyang le nna Thabang Metsimabe a re simolole ka go leba tse di gogang kwa pele. Maiteko a go sireletsa tikologo a di goga kwa pele mo go ipeleeleng letsatsi la mafatshe-fatshe la tikologo. Borre ba rotloediwa go rarabolola mathata a ba tshwenyang mo maikutlong. Legato la bobedi la go kentela bana bolwetsi jwa go swa mhama le tsweletse kwa Francistown. Fa mo go tsa metshameko toropo ya Toronto kwa Canada e ipaakanyetsa metshameko ya sejana sa lefatshe ya FIFA. A re tsene mo go tsone. Kompone ya Orange Botswana e ne a keteka letsatsi la mafatshe-fatshe la tikologo ka go aba ditanka tsa matlakala tse di tla bewa mo mafelong a a farologaneng mo Gaborone CBD go rotloetsa taolo e e siameng ya matlakala le tikologo e e phepa. Maikaelelo a lenaneo leo ke go rotloetsa batho go latlha matlakala sentle le go thusa go netefatsa fa mafelo a setšhaba a nna a le phepa. Mogolwane wa Orange Botswana a re mpho eo e supa maitlamo a khamphane eo mo go somareleng tikologo le mo go rotloetseng boitekanelo jwa setšhaba. O rotloeditse setšhaba go nna le seabe mo go netefatseng fa tikologo e nna e le phepa. Sustainable change requires each and every one of us to change the way we behave every single day. That's why we are officially unveiling 12 branded steel refuse bins along the main internal road of the CBD, spanning from High Court precinct to HQ building corner. This donation is designed to support cleaner public spaces, promote responsible waste disposal, and reduce littering. This highlights the value of public-private collaboration. We are deeply grateful to the Gaborone City Council for partnering with us to improve the quality of life in our urban spaces. I believe this initiative aligns directly with national priorities, including the President's National Cleanup Campaign and MIRA Orange Group's global commitment to responsible business. Ra gakologa gompieno gore bothepa jwa tikologo ke boikarabelo jwa Motswana mongwe le mongwe kana mongwe le mongwe yo nna mo lehatsheng la Botswana. Re baakanyetsa se kokomane tsa rona. Maabane ga re le ko Aben moruti o ne a re bolela gore rona re tsaya gore lehatshe ke la rona. Lehatshe ga se la rona, re la adimilwe ke bana ba rona ba ile gore ra le ba tlhokomelela. Jaanong se re se dirang gompieno ke gone go rurihatsa le gore go boammaaruri lefatshe lone kana le bopo ga se la rona, ke la ba batlang ko morago ga rona. Hela jaaka le rona batsadi ba rona ba ne ba re tlhokomeletse lehatshe re re hitlhela le mo seemong se se mo go sone. Le rona hela jalo re tshwanetse ra tsweledisa se batsadi ba rona ba se tlogetseng, re lebelele gore re baakanyetsa kokomane ya rona. Re sa le fo kompone ya KGK Diamonds Botswana e abetse sekolo se segolwane sa Seretsekgama ditlhare tsa maungo di le 50 go rotloetsa maiteko a go jwala ditlhare go lwantsha tsotlhe tse di bakwang ke phetogo ya loapi. Kompone eo ya re go jala ditlhare go supa maitlamo a yone mo go sireletseng tikologo go ya isagong. Ya re ditlhare di thusa ka phefo e phepa go sireletsa tsotlhe tse di tshelang mo tikologong le go nonotsha bokgoni jwa go lwantsha phetogo ya loapi. Ba ne ba patilwe ke dikompone tse dingwe mo mogameng wa meepo tsa the Botswana Diamond Company le Botswana Diamond Hub. While any tree brings shade and clear air, a fruit tree brings life and sustenance. In the seasons to come, these branches will bear fruit, healthy fruit for our students. This donation directly strengthens our food security and brings us closer together as a self-sustaining community. To our donors, KGK Diamond Botswana, thank you for planting a seed of both knowledge and nutrition in our school. Thank you, KGK Diamonds Botswana, once again. Our shared commitment to sustainable development, environmental stewardship, and economic progress is important for empowering our communities and sharing and securing a resilient planet. Particular thing is that we are currently looking at the carbon footprint that we are emitting from our operations.
and we need to know how much carbon footprint we are emitting and how we can reduce that carbon footprint for the future generations, so that the earth, the global warming goes down, and we are able to create a sustainable future for the generations to come. Fa re tswelela karolo ya bobedi ya letsholo le le itebagantseng le go kenta bana ba ba ka fa tlase ga dingwaga tse 5 kgatlhanong le bolwetsi jwa go swa mhama e tsweletse kwa Francistown ka go etela malwapa, dikolo le mafelo a tlhokomelo ya bana ba ba kwa tlase. Lephata la botsogo la re mo tikologong ya bobedi ya go kenta bana go tla kentiwa bana ba ba setseng ba amogetse mokento wa ntlha le bana ba ba neng ba sa kgona go fiwa. Ba botsogo ba re go dira se go botlhokwa go netefatsa tshireletso e e feletseng kgatlhanong le bolwetsi jwa go swa mhama. Bone bana bao ba ba tsereng mo legatong la ntlha la itshireletso ya bolwetsi ba go swa mhama ba tshwanetse go tsaya legato la bobedi gore ba nne fully protected. Jaanong legato la bobedi re le simolola ka Mantaga ono wa beke e re leng mo go yone go a go itlhela ka la botlhano go tswa ka di 8 wa go tsena ka di 12 re tla bo re ntse re ha bana ba rona. Bana ba re ba hang bao ke bana ba ba 0 to 59 months e le gore re ba ha la bobedi ba ne ba hilwe mo kgweding e hitileng ke gore second dose. Re tla bo re ba ha re ba latela ko malapeng re tsamaya ntlo le ntlwana. Re tla bo re ba ha re ba itlhela ko di preschool tsa bone, ko dikerekeng tsa bone le ko ba tshamekelang teng tota. Jaanong ra kopa ka tswetswe batsadi gore le re bulele dikgoro, ra kopa ka tswetswe gore le re letlelle re sireletse bana ba rona ba re itseng gore bone botsogo ba lehatshe la rona le determinwa ka bana ba e leng gore ba under the age of 5 years. Jaanong mme mo legatong le la bobedi ya ka bo re tla bo re ha bana go na le bana ba ne ba seka ba tsaya mo legatong la ntlha. Go na le bana ba ne ba tsholwa re sena go ha legato la ntlha. Bana ba re tla bo re ba ha mme bone e le la ntlha. Mo tikologong ya ntlha bana ba ka nna dikete di fara bongwe ke gore 9,000 ba ne ba kentiwa mo palong e neng e ikaeletswe ya bana ba le dikete di le 12,250 12,850. Ba botsogo ba re palo e kwa tlase ya ba ba kentilweng e bakilwe ke dikgwetlho tsa go fitlhelela ditirelo tsa bongaka le go nna betesemolangwana ga batho bangwe mo metseng mengwe. Letsholo le la malatsi a le 5 le tla wela ka la botlhano kgwedi ya Seetebosigo e le malatsi a le 12. Batsadi ba rotloeditswe go netefatsa fa bana ba bonwa ke badiri ba botsogo gore ba kentiwe fa letsholo le santse le tsweletse. Borre ba rotloeditswe go lebagana kgotsa go rarabolola tse di ba utlwisang botlhoko mo maikutlong le go kopa thuso pele mathata a botshelo a gola mme a fetoga go nna matshwenyego a magolo. Thotloetso e dirilwe kwa bokopanong jwa Man Cave jo bo neng bo tshwerwe ka maikaelelo a go rotloetsa boitekanelo jwa tlhaloganyo, phodiso ya maikutlo le go nonotsha banna. Bokopano jo bo ne jwa kopanya borre go tswa mafelong a a farologaneng go tlotla ka kgatelelo ya botshelo. Borre ba ba neng ba bua ba supile fa banna ba le bantsi ba bogisiwa ke mathata ba didimetse ba sa bue kgotsa ba batla thuso. Ba gateletse botlhokwa jwa go bula dipuisanyo ka ga pholo ya maikutlo a borre ba supa fa go fola e le ntlha ya botlhokwa go aga malwapa le setšhaba se se nonofileng. That's why ultimately this man ends up breaking down or doing things in what they are strange because now you don't know how to navigate. Like for example, I always say pain is a manifestation of the traumas outside, but pain for many people does not translate in heartache. I get with some people pain translates in money patterns, the way you spend money. It's a manifestation of the pain you're experiencing. I get they're having it difficult, either in their marriages or even in business itself. We get our bitch.
Go wherever you go on Samadi because you are longing for that relevance. So we pain really works us different. But the key thing is Ronaila as a community. Are we in a space where you can undress before another guy and say, no, can I have this weakness? I tend to behave like this. Yeah. Or is it even safe? Because we're in a very competitive market also for it. Are you going to undress before people who are going to use your information as sabotage? Yeah. Borre ba ba neng ba tseneletse bokopano jo ba kgothaditswe go aga mafelo a sireletsegileng kwa banna ba ka buelang teng ka mathata a bone ba sa tshabe go atlholwa. Mo go tsa mafatshe a sele go runya ga kholera kwa bokone botlhaba jwa lefatshe la Nigeria go gapile matshelo a batho ba le 74 fa botsene batho ba feta 7,800 go ya ka mokgatlho wa mafatshe-fatshe o ikemetseng wa thuso ya batho ya kalafi Medicine Sans Frontieres. Go runya ga bolwetsi jo mo go simolotseng malatsi a beke ya ntlha ya kgwedi ya Motsheganong kwa Borno State go tsentse kgatelelo e kgolo mo motheong ya boitekanelo jaaka fa dikgetsi di tsweletse ka go tlhagoga go ralala mafelo le dikgaolo di le 14. Badiri ba dithuso ba bega fa makgolokgolo a balwetsi a goroga kwa mafelong a bookelo tsatsi le letsatsi. Bontsi jwa bone ba supa dikai tsa go felelwa ke metsi thata mo mmeleng morago ga go tsaya sekgala se se leele go ya go tlhokomelwa. Dikgetsi di feta 500 di kwadisitswe mo letsatsi le le lengwe beke e fetileng, se e leng palo e kwa godimo ya letsatsi le letsatsi go fitlha ga jaana. Baitseanape ba botsogo ba tlhalositse fa go tlala ga batho mo mafelong go sa boneng metsi a phepa le letlhoko la kgopho ya metsi a leswe e le tsone tse di dirileng gore bolwetsi jo bo aname ka bofefo. Dingwaga tsa dikgotlang le go fuduga mo kgaolong di koafaditse ditirelo tsa tlhokomelo ya boitekanelo le go feta, mme tsa dira gore go nne thata go tsiboga ka katlego. Balaodi ba ba akanyetsa letsholo la go kenta fa ba ntse ba tolosa maiteko a kalafi, bophepa le go ela tlhoko malwetsi go thibela go runya ga bolwetsi jono le go bo thibela go anama kwa baaging ba le bantsi. Mo go tsa metshameko, Toronto e ipaakanyetsa go amogela baeng ba le diketekete tse di makgolokgolo jaaka fa toropo e tla bo e tshwara metshameko e le merataro ya sejana sa lefatshe sa FIFA sa monongwaga go simologa ka la botlhano fa Canada e tshameka le Bosnia le Herzegovina. Badiredi bagolo ba toropo ba supile fa dikgato tsa tshireletso di gagametse fa ba sepodisi ba tlhalosa fa dikgaisano tse di bone go romelwa ga mapodisi mo go golo go gaisa tiragalo epe e kileng ya diragala mo toropong e. Go solofetswe baeng ba ka nna dikete di le 300,000 ka nako ya kgaisano eno. Ditirelo tsa dipalangwa tsa botlhe di atolositswe go amogela matshwititshwiti ya batho fa thibelo ya pharakano le tsa maemelo a dikoloi tsa setšhaba a tla tsengwa mo tirisong go dikologa lefelo la lebala la metshameko la toropo. Lebala la metshameko la Toronto le le nang le Toronto FC le Toronto Argonauts le dirilwe ditlhabololo tse dikgolo go fitlhelela ditlhokego tsa FIFA le oketsa bokgoni jwa lone go nna le manno a le 45,000 ke gore 45,000. Baeng ba ba senang ditekete tsa metshameko ba tla nna le ditšhono tsa go itumela dikgaisano tse kwa mafelong a ba tla kgona go bona metshameko teng. Ba mafelo a kgatlhang jaaka CN Tower, Lake Ontario le mafelo a ditso tse dintsi tsa Toronto a solofetse go ngwaka matshwititshwiti ya batho mo ditiragalong tseno tsotlhe. Dikgang tsa rona di felela fa tse di neng di go kopantse le nna Thaba Metsi Mabe go tswa mo go nna barulaganyi le lekokolotlhe la dikgang tsa Lesedi Television ra re itumelele mananeo a mangwe a Lesedi Television.